Ninaomba mama huku watoto wameaswa mayatima. Na aria komando yo polisi yaikite wirane bwa kuthiatira muno kaumo kongwa kego kya mwekuruyo na muno kuthiatira mitaratara inge mwanya ya ukaria ni kenda kunyia wagagia nao. Hakuna kitu tutawacha nyuma, tutahakikisha makosa yake alipe yeye mwenyewe. Hiyo nitahakikishia nyinyi. Then ile ya ombi, umesema ombi haifanyi kazi. Hakuna kitu inaandikwa pale. Aya, nikitoka hapa nataka kuhakikishia nyinyi hiyo ombi itakuwa inafanya ka na kumania wagagia bobo kwerekana kumane na urethi bwa kamera atongoria mwanya bareo MC zo muthara kianja ene nyambo yumbe mutunga na urito muno mukana yo renge bokoni urethi bobo iku county neje ya Meru. Kwa issue tumekuwa nayo Ngamia, the only solution peke yake tuko nayo ya mambo ya security hapa na mambo ya Ngamia ni ngamia zizivuke ile barabara ya Kampela. Kukuwe na sheria that ngamia zisikuje area ya Meru, zikae area yao. Such that ngamia ikishikwa kwa barabara pande ya Meru, ikuwe ni trespass automatically, hakuna maneno ya kuambiwa uende agricultural report. Hilo ndio jambo tunaomba. Kama kuna yeyote ako hapa na amepewa kazi kuchunga ngamia, wananchi mnasikia vizuri? Kwa sababu unapochunga ngamia ndivyo unaelezea mambo mengi yetu ya kwetu nyumbani. Na ukikuta unachunga ngamia na ngamia imefanya uhalifu, maana itaendelea vizuri kweli? Wachana wale wachunge ngamia wao, tujue mustari ni hapa. Na kumania bo county commissioner ringe na riteta mwanko munene yorithi bobo nkamire yi county neje nare mwankadha yi tibatio kila barabara nene kuma isiolo kuwata gari batula. Tutaweka mpaka wa ngamia kwa barabara itokayo Isiolo ikienda Garbatula. Hivyo ndivyo tumeamua kwa sasa. Unajua Waswahili wanasema heri nusu ya shari kuliko shari kamili, si ndio? Kama una kitu na unapewa kanusu, si uchukue hiyo kanusu kwanza. Ukishaweka kanusu, Waswahili wanasema hamadi kibindoni, si ndio? Ukishaweka hapa unatafuta hiyo ingine, si ndio? Kwa hivyo officers wote wa Tigania West na Tigania East hatutaki kusikia mambo ya ngamia ambazo zimepita hiyo barabara. Bunge akiamukana maabisa badhirikari baranka mirei kawatu wakwina bonyume ya mwanka yo kulitoa. Sisi tufungue macho. Tukiona ngamia imepita, first thing tujue imepitia kwa area ya nani. Yes. Huyo mwenye kupitia kwa area yake aanze tu kupaki mizigo yake mapema. Because sisi hatutafanyishwa kazi za watu. Mkolokini onto ikubire mwe biri manena mpidho kanilo shiare dhibawi dhakene na urete mwinge iboyo kuwatankamiro miga kambini ya askari nkolokia kukiatua njarene nikenda enesio bayukirwa matalia ya kiwadho. Ngamia zikipatikana zipelekwe kwa police station mpaka mwenyewe apatikane, ashtakiwe na abebe mzigo wa kugharimia uharibifu wote ambao umefanyika. Na mukana yunge county commissioner akulita ikiria turi Rwanda route ya kuendelea rethi bao bankamira madhuri ni onto ikoka umokaria kanene kandirie yu kuma county ne ya Meru na wagagia bongeleka. Wacheni mambo ya makubaliano ya kuuziana mmea. Wacheni. Unajua Tigania East shida ilikuwa ukataji wa ngamia. Ngamia ikishakatwa wenye ngamia wanakuja kulipiza kisa. Hapa na kwingineko shida ni mauziano ya huo mmea. Na hiyo kabla mjawacha tutaendelea kuongea tu. Nkiripotera Weru TV kumatiania beta wa Kelvin Kimathi.
Tugitigana na inu Nteto ni shingi nyuma ya kungwa maori kwa Minister Maria mathurirwe ni Rais William Ruto riu kamite ya bunge ni kwirigirwo kuruta riboti ya utuiria wa muthenya wa ruyu manenkanira macokio mao magambithwe nkurukini abunge mabunge nene ntuku ya Jumatano na ende akenya meterete kumenya kethirwa a Minister mama magakurukwa kana ari Boniface Mongera na kumbete kwethirwa agitubanganiria rugono ruru. Ni okuringana onda pepe ntuko rojo kamite odhoje bunge nene irirathoja Minister baraboro tiniri kureta ripoti yokana na gichonko komite buntuko rojo atere kimitaratare bunge ripoti jitomba kwethiro ikiarirwa ntuko rojo Nontoro mwanka bunge bamithome bamerewe na ithira kuno kwenda kwithwo garuku kana amendment bethiro bethithia etoko thoma mogaruku jethiro jendene provided if you go by the definition bonge report ji kethiro ende kimpumi na mpende kithirio kana na gichonko finding recommendations. I'm more interested in what we are going to do to make the bridge different. Kweja kwa kwewe kamiti kagwatiro mbana mubunge no thireta mogaruku kana amendment kuregana nonto bobo nende wingi kweja kwa kamite kethiri mukurukia na bunge kana mubunge re witikaniria we ugaruku kana amendment ukethira bwithika mnaku nara kura no gukomira na izi nano ire gutumika speaker kethira akirekithiria garo kura shithira shiringwa bare bakare munyaka na gukuruku igaruka na plenary batere kwithira benyitho mumere isuruto mbere tariki 3 mweri wa Novemba. Eitha naku barabakethira beregerwa Nteto cikethira cithiriro au Rais Ruto acoke korota kairi mutaratara swambire bobweru. Honorable Chair. Nke reporter Ntoshoro TV kumaja kingina kithuke Nairobi mbita Boniface Mongera. Waramendekithitwe ni gavana wa Embu Sisire Barire gutuika a Minister njorini ya we muthenya umuthi ni makinyite mbere ya kamite ya bunge ya wandikani nikenda kungwa maori nikenda makurukwa kana maregwa ni bunge ino obwishite ori county ithiete na mbere kuboja a Minister nikenda ukinyaniria mautungata ma thirikari ukurukira ndwangi mwanya Rita Mwanike Mushiri atarerie. Muthenya wa umuthi andu mugwanja aria mendekithitwe itiri ngurani cia minister a thirikari ya kaunti ya Embu iria itongoretwe ni gavana Sisire Barire ni mekinyirie mbere ya kamiti ya mbunge ya kaunti ino niguo kuvungwa mavuri. Wa mbere arai Emilio Kathuri uria wendekithitwe giturwa kia administration, public service and ICT na varia arai na kivarwa gia gutariria kamiti ino uria agatigirira ati wabici yake ni atethereria kaunti ya Embu kungania ugoti mweganu ni undu wa mirandi ngurani ya uthii wa na mbere. Ino ni gukiririkana kwa thire munene uria kaunti ya Embu iri naguo kuri mvonge ngurani na aruti wira ngurani wa vamwe na gukorwa na ruvonge rwa kungania ugoti rwa ekra ruraunganagia mbia nini muno gukiringanithwa na iria ciagirirwo kunganua. For what people don't want to pay this. Yes, you want them to pay. You can't use excessive force because it is your people. You also don't want to go with county accounts running dry. Even ensuring that those who are even collecting it are not stealing it. That becomes the biggest challenge, to synchronize the interests of the executive, the government, the national government, and the interests of the elected leaders. Wakairi nake arai Joe Kamaria uria wendekithitwe ose giturwa kia finance and economic planning na varia Kamaria arai na kivarwa kirito gia gutariria ni atia akaruta wira mwagiriru thiini wa ruvonge ruru gukiririkana kwa ati ari umwe wa atari a uria urai gavana wa kaunti ya Embu niwe Martin Wambora. Actually, we did not achieve much because of reasons that some of you may be aware of, and primarily the reason why we did not achieve is the noticeable socio-economic impact in Embu County was pretty much, in my opinion, very misplaced priorities.
by the previous administration. Wakathatu nake arai Elijah Njerumugo uria wavoete wira wa finance and economic planning no ati endekithwe ose gituro kia roads, transport and public works wira uria atari umenyo naguo no ati ari na kioneki egia kuruta kivinyio ari na aria engi magakoragwa rungu rwake. Duties of the CEC roads, what is supposed to do? Yes, the technical staff, skilled staff. For example, we have the engineers, the QS, we have the QS, maybe actual engineers, quantity surveyors, and even also architects. This time around, Bwana Chairman, and going by the calling, which is already there, that as much as possible we should avoid corruption. This one, I will ensure that it is carried out. And how does it get carried out? I will be able to team up also with the members of County Assembly, the other leaders of also in the county, and be able, if it's projects which have been allocated, they are correctly and fairly given. Aria enge maukire mbere ya kamiti ino ni John Nyaga gituruari kia urimi, Florence Ndinda gituruari kia mai, Raymond Kinyua gituruari kia migunda na wa mwiso arai Jamal Ronyenje gituruari kia trade and tourism. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwarita mwaniki wa musiri. Nteto nishinge kwa garunche na irioni imwe cha mathina maria atongoria ma ikundi kathumba cia antu akakuma athiro gaiti egembe South matarerete ni kenda ikinyira gavana Kawaira Mwangaza makimuragia ririkane rutere ruru mariuga bamwe na ogumari na mathina mangi ntere ino kurene gontogo kumu na kwena yura nene. Dennis Mugendi na Nteto tariria. Betitie ngwataniro thirikari-ini ya kaunti ya Meru ni atongiria ba ikundi bia ekoronteresia thirogaiti egembe South baria batirimene gutuma ntumwa kiri gavana Kawaira Mwangaza kubarikana mbere buru gutungatira cibitari ya Kiraone iria bakwathira ni atejaniriirwe gukuruji ni thina para ni ingi na ingi inyingi iria bagutariria kutokaria community ya thero itukuromba cibitari ira yetu Kiraone kwena maternity yambere 2013 na maternity unetielie etekinyete no antwareko ko itukuromba no nto cibitari ira maternity u ekethere watelete athero gaiti wandi onthe kuma sublocation yake ndani bwetha sublocation na kinya athero gaiti location ko itukuromba ngaba na buru no nto itwanete na ngwira kurita itukuromba atojulirie maternity ira maternity we ibwegerwa maternity obwana kwe mwekoro nkuibwa na urere kana njirene akikaura kana metho ya yellow kayokua kaitethwa mawa ba widia mawa ketha cibitari yetu ni ukuryo mwekorua itethukira na ukitha gwi sasawa batu twina thina na sana nya ya mpara masukuru yetu ana beto bate kombanya kuthoma no nto bwa mpara yekuo atutethia na musanda sukuru ana beto bakona bya kuria at least bakare ya lunch musukuru orobe yabo nginya banyele karo itukumero yono rokerere nge baketa sukuru bakanywa na bakaria peja banyiri na tuibure romba reu ikundi biao na biobiegie gwika mithithu na gutethania uria bakumba bariromba kuringwa njeki ya kimbesa kenda bomba igwita na mbere aja bagwetete kinya murungamiri wekuru Elizabeth Karambu akairemia na atongeria bangi bate twesaindia lakathe twe mathina ya mainge muno tutona muntu tukinyithia ekuru bamwe bagumite lakathe betete kwa gavana kaita kara kathirire betete kuria ofisi ya Kawaira Mwangaza kenda ubo batetia bakinyira mere na barazi ofisi barana ko ito kuromba leadership weku ere wambererie kurita ngwe ito kwenda kuona batu tukaria atongerie bathero atongerie beto bakia involved ke mibango eku tote kwenda otumerero atongerie baumete itha wandie mawa kana baumete wandinge kotweka ibaba kwenda kumena ati athero area na tote kwenda kwambereria manto ya tebu mapema ende itokuwa okethira kwe atongeri beyete ba ukasibo atongeri bathero na bate gundi ne kekerea baute atongeri beto bathero gaitiwa Dennis Mugendi, Weru TV, ntore ni Kiraone wandi ni athero gaiti
Igembe South, County ya Meru. Na unibo tukurekeria nteto cia Weru Thaa imwe ni wega no ntwakuona kanya na kurumira nteto cietu. Nteto cingino na cia Kinya 3:30 bitagwa Christine Wanjeru, munaniria wetu wa mathithio utukwo monde ni Purity Richard.